Jay Denny, y bel ymlaen i Neil Mitchell. Yn tamparhau eferediad. Ergyd uchelgeisiol gan Alex Fletcher. Cyrraedd Mitchell ac yn gorffen yn gyfforddus yn y cwrt 6. Y bel yn disgyn yn garedig i'r blaenwr profiadol sydd yn sgorio ei 6ed gôl o'r tymor. Alex Fletcher yn ei chanol unwaith eto wrth i'r amodau weithygu. Mitchell ar rediad. Rhwng chwarae arbennig ganddo fo hefo Roberts a mae'n gôl arall. Croesiad Roberts a Bamford yn gorffen hefo gyffyrddiad cyntaf. 2 gôl i ddim i'r Drenewydd. Cic gornel i'r Drenewydd. Luke Bamford yn amseru ei wneud a'n pinio i roi mantais pellach i'r tîm cartref. Y Drenewydd 3, Llanelli dim. Piniad arbennig unwaith eto gan Luke Bamford. Jordan Davies yn edrych am gymorth. Curtis March yn ei cholli hi. Bamford yn dwyn y bel. Paso i Rustin. A mae'n bedair i ddim. Bamford yn llawn hyder. Pas gelfydd i Rustin. A gyntau'n gorffen yn bwyllog. A dim gobaith i Oliver Davies yn y gôl. Alex Fletcher yn edrych am agoriad. Yn darganfod Nick Rustin. A dyna chi ergyd. Rustin yn crymanu'r bel i gornel uchaf yr hwyd. Un cyffyrddiad a'i ail gôl o'r prynhawn. Callum Roberts, codi ben. Darganfod Steve Leslie. Leslie yn edrych ar ôl y bel. Heibiau Chris Thomas yn hawdd. A mae'n gôl arall i'r tîm cartref. Steve Leslie, ergyd bwerus i gornel bellaf yr hwyd. Oliver Davies a dim gobaith. Peniad Williams. Curtis March. George follows i March. A gôl gelfydd iawn gan yr ymwelwyr. Gôl llwyr haeddiannol i Llanelli. Follows i March a 2 yn dathlu tu ôl i'r gôl. Cic gornel i'r Drenewydd. Oliver Davies yn pwnio i glirio. Y bel yn ôl i fewn gan Leslie. Ben Bailey yn penio. Ydy mae'n gôl. Y dyfarnwr yn chwibiannu. A Llanelli methu clirio'r gic gornel. A'r amddiffynwr Ben Bailey yn manteisio. Y Drenewydd 7, Llanelli 1. How do you lift the players now then? Yeah, exactly. At the minute, it's how do you lift the coaching staff? How do you lift everybody at the club? I think the only way you can do that is to get a result. So we're home next week. We got everybody available bar for our 4 injured boys. So we just work hard in training next week and try and get something next week. The nature of the league this year is, you look at the results last night, you look at the results last week when you think, the teams around us are playing the top teams and you're hoping for one of the top teams to win, and it doesn't happen, and that's so credit to everyone in the league. Tactically everyone's really astute. So the league's very difficult, and we just got to keep putting points on the board. We know where we want to be as a group. We've got an end target, and we're working hard to achieve that in the week and obviously during the games as well. It's the situation the club's in, off the field and financially. It's I don't think anybody else could really do it. As for terms of our budget. We're lucky really to feel a side to compete in the Welsh Premier League. I know there's teams in Welsh Division 1 on a bigger budget than us, and it's hard to get players from them to us. So yeah, as in terms of me, I'll see it through, and hopefully we'll turn things around.